Ole tun trum chu hlim om lampang thlir ho ve thungang o kumsang ni pasari a ti chuwa norbit kha kan la she thewang chumo atam zokin kan en to mai theya a thenin kan the ngel to zok mai thei boka engpo chuni se he movie kher kher hi chu hmunom ema in thar thole tiang norbit chu nausen ani lain restaurant le nucham in ni bok kota kartlan lai atanga paithak ani a atuk zinga chu nucham in nei tupa Mr. Wonga chuan charin a enkol zui ta ani kum enge moza nucham ina a nu chuan chu hmuna ron ve tho ke no pangmel thatak nen chuan ethian thatak an lo ni chhota a englai po in an inkom deu chuta thil engkim an ti dun thina no pangmai ma ani se thingkung lian pui hnuaya in nei na thu te hial an lo thlung ve diam to ma se an hlim na chuan re a dailo ke ti chu fa ata na la kani a chu ta tang chuan norbit po amal ta hle tum khat chu ama chawa in fiam lain no pangdangin an lo ti buaya chuta no pang me chelian zet mai raspusia chuan chung mi ti boy ching te laga tang chuan aron chana chumini atang chuan ti luina in raspusia ibel pa alo nita ani nirelo te nu a raspusia in a unau pa big jack blue le arletenen a in mel sia tira chung ho ne na zanria an kil ho nu chuan raspusia I unau pa te chu in sakna hmuna thok thin miswal deuh deuh an ni ti a hre chuak thil engkim chu akal tha chho viawa norbit po puiling alo ni ve to boka abial nu raspusia inen chuan an in nei ve ta an in nei ni a anupui lian lut tukina aka azuk ta huk mai an mu chuan tu ma in nui an in zoom thailo reception halla norbita beidong mel taka anupui nena annam dun lai an mu phei chuan mi te chuan norbita chu an khonga I hle big j kala chuan norbita chu vowin a u naw nu thin lung hliam lo turin acha na sa hle bok du po ni se angam om top silo chuta Mr. Wonga chu stage cha lonin norbita chakna maktak chungchang vel te chu alo soi ve chiam bok raspusia ile norbita te po an in thara an in son lu ngala chumi zan chuan norbitan mangai ina chechi dongin raspusia in apasal khongai thak lutuk mai chu zuanin abo bet non on mai ani atuk zinga tangin raspusia I chu an then omnu miss call me ani ui chungchanga a in hnial pui nga ringota ti chuan norbita a hna thona a tha turin kara a thuluta ma se alen ne mawangin driver seat a chuan a thu rem hlei theilova dan pa ngai te in norbitan pu na zong dongin ben atwar le hlak bok lelama raspusia I unau pa ti chuan Mr. Wonga hnucham in chu strip club le andu awangin leisak lui antuma ma se Mr. Wongan alo rem ti lo na samai raspusia chu yoga dance class kalin alam ve na samaya chumhuna an ho tu deuh ber chuan chai velin a private lessona lokala ti ve chin turin a thlema chuti lain pon lama norbita po a thian te pahni an code name pop sweet jesus ale lord have mercy atenen an lo ti ve bok chumin hu chuan norbitan raspusia itan barbecue extra fat a ordera chuta nu cham ina puppet show abwa sai na tur puppet chu ina a thei ngil dai ti a hre chuaka rang takin atlan ho ngal in chunga lu chuan anupui le yoga trainer bastara khuma lo mudun ava phoka chupa chuan in soifia ngal zungin boina ato ma in chu mun chu a chua san daya bastara chua nuwa raspusia I chuan norbita chu alaka uire a pu tuma a pu le dai zoka norbitan anupui chu a uire lai a phok chian le thu a soi chuan raspusia in kut thak ngalin an then om te thil siam zong po pal chenok nokin a zuya a chau deuh nuwa norbita chu auzuin khoi hmuna po kalsela aron let huna e tur ron hon turin alati ram norbita thinrim chuan ani nei zungbun chu dasbina anhuchia alo omthin na hnucham in chu thimrualin athlenga a puppet show mangin no pang alo nuitir na samai ma se chutia show akalpui lai chuan anupui chunga athin urna re chu shithla in a puppet mang chuan anupui chu asoi cheta chiam maya van nei thlak takin Mr. Wonga valutin norbita chu top turin ashil chuta tak chuan ano panlaya a thian thaber keti aron kala a moina le mel thatna chuan norbita chu atia lo chau ani ber
an pahnih chuan hlim takin an in kwa pawna ti turin an chhuaka Keitin hnu cham in lei atum chung chang te chu Norbita ashila ani po in tha alo ti pui hle an in biak lai chuan an buloka thingkung an no pan laia in ne na thutlung an lo cham dun na hmun nge kha an hmua an no pan lai chanchin an soizo hnuwa Keiti chu ho in Tuesday ya lunch eidun puya Norbita chu asom ngal Norbita phur to lutuk chuan ni tin nilengin Tuesday ti chu acham reng mai ani ahun chu aron thlengta a bus tara chu a ina aron kal lein Norbitan alo hauze ka ma se Keiti nen anin hmu dona wangin angai sak zui lem lo Norbita achu arwal chuan anupui le yoga trainer chu round 2 na turin an lut le lunch an eina hmun tur restaurant avathlen chuan Keitin apasal hwal diona alo in mel ria tira Norbita thinlung chu ake chevek ani bera lung cheta kapona thu in an then omnu miss call me ni ui chu ati ti pui ta ringot ani pona a om deu reng hnu chuan Raspusia in chunga lu turin ashila zana te chuan amang chia in atak salian tak mai chuan apasal chu adel vek mai thina Norbita nun chu a khongai thak tak zet ani atuk jing na a ankal tur kara an thu chu Norbita pataka che tumin Raspusia ichu avin vede hlaka ma se angai angte in Raspusia in angoi tirle ta mak zoka chumitlai chu an ho konga Raspusia in miss call me ni uite asu a hospital kalpui hial angaya zana Norbita nen an in hniar hripa nun thazok anei du thu soin anupui swalutuk chu chhuasan atumta ani nima sela akal thui ma in Raspusia in Norbita fa apai thu asuya achwalo nan dot ashila atuka inti hlimna hmuna nopang thau deuh sakor note chunga chuanga sakor note me tuitla amu chuan anun nen in angviawin asia a akhongai hle dionan Keiti hnena chuan nucham in le chu sumtam tak lo na mai ani thu soin an lo in hniala chuti la in phone call adonga chu abiang lodang call ani ti Norbitan alo hrethiam ngal Norbita po chu Keiti hnena vakalin anupui nei chungchang te po chu ashila anupui amu chuan Keiti mel landan chu rinlok angche ani rang taken Raspusia ilama awatlan phe ngala nucham in le adu chungchang velte chu asoya ani in aunau pate beturin alo shil Norbitan Keiti athlir zui lai chu Raspusia in alo hmuwa athin rim le thik lutuk chuan Keiti a en na lakata ti boinan wain lak sak turin atir zui ngal Keiti chuan Raspusia i unau pate chu nucham in le adu chungchanga chuan avabia a chu rem changa lo la in chung unau te chuan Keiti kaltlanga nucham in lak chu antumta ani anrem ti thu an lo shil hnu chuan Keiti chu hlim takin no panglam thiam ho chu azoma Norbita po lam turin apodluta mipuitam takin an lam chu an lo thlir thupa Keiti nena an lam dun amu chuan Raspusia i thin remin speaker nen apasal lam lai ti topnan alu a tak avom chor maya hospitala ariak lut ngal damdoi ina chuan Keitin pangpar nen aron kana alung phute na a endik zong chuan Keiti o min Norbita chu awa nai tula ma se van nei thlak takin Norbitan a o ma sensor chu apot thlathuta na ti in arak vak maya thil thalo lian zok ero a thlen lo pha thung diona hnena Raspusia i unau pate an ron kala anupui hwal Keiti chu nucham in leiva tura shil turin an vawa tin chu nucham in chu Keiti hnena chang la chongin strip club a thlak an tumani chung unau te le diona chu in rim siam na nein diona anupui hwal Keiti nula dang lakata tansan tumek chuan aril ru athlaka alagate te chu ina ada kirle daveka hospital a ommek Norbita chu Keitin atlo fo thina adam vela water park a kalpui turin asombok chumizan chuan dionan rilru a tum nei ruranin Keiti chu in rinia in nei puya asoma Keiti po in alorem tia atuk zinga Norbita chu Keiti nena water park a kalturin chhuaruk atuma ma se Raspusia in hmumanin Keiti nena an omdan chu enti thlaya du awangin azui vea water park an thlen chuan Raspusia ichu ke korte engma a halowe mo an lo tia
lu an phal lo awangin adul kiar takina alo hlia a kekorte tilang turin adul vun chuar hnur mai chu a khaya ngai pha Katie nena an thudun lain Raspusia in Katie chu soiselin a cher ziate a soinon renga Katie anuam lo hle Katie Norbita chu Diona nena in rinia an in nei tur thu ashila Norbita mel chu anguile tarui mai Diona ngai zong dang nei chungchang asiata wangin Diona nei chu ati swalian ber ani tur thu ashila ma se a hlimna tur ni chuan ti in lompuina thu a hlan ta tho ani Norbita le Katie hlim taka an in bevel alo mu chuan thikin Raspusia ichu slaita aron tol thla a chuta a force anat ema wangin bangte chu thlo tlang ropin pul le lama atla thum ok maya atuka Norbita chu an in kota thu in Miss Coleman ni uite chu anupui nei malutuk a in chir thu alo shilmol mola chumi nu a amel don la in chunga aluta a paperwork chen khat ati fel lain Katie nena changkol adonga in mu puya asoma chuta Norbita chuan anupui chu ti derin Katie mutur chuan achuak ta a avathen chuan Katie cycle alo le sak hialo ni a across Katie nen chuan cycle khalte in zirtirin hunlim tak an mangduna Raspusia iti boyna tel haulavin thilti an eiduna an hlim dun hle Nikhatsu Katie Giovanni restauranta zanria eidun puya asom le a Norbita po in lorem ti in apur ngal le chumitlai chuan Katie po asam siam tir turin salona akala chuta Raspusia ipo alo umvea Katie soisel nan chuan second khat po angak lo Katie chu asam design du dana wangte chuan asoisel le ta chia maya Katie chu angoi renga Raspusia ero asoidu zong soin achuak ve ta sham Diona le Raspusia I unaw pa te chu an in mukhoma an sumdo na chungchang te chu an lo soi hawa nu cham in chu an kota da an du ani chuan Katie ming sign an mamo chu vele Norbita chu vati boyin papera chuan Katie ming sign tir turin an shila Norbita chu fingvial bik heklo chung ho thil tum dik tak chu shelovin an dot soi chu alo oi saka Katie nena chuan ming sign tir turin akal ngala Katie mutura akal ma in Lord have mercy ale pop sweet Jesus aten Katie nena an in mu na turata na chein an in mu na muntura chuan an shwaya Katie po chunal takin alo in chei ve boka an panni chuan thu in an no pan lai hunte an soiduna in tur an in tam de nu chuan an lo kai ve deu to a Norbitan Raspusia ichu lo nei lo se adu jok thu asoya Katie ero in Diona chu atana khwanu ruat ani thu asoi ve thung chuta Norbitan paper sign tur chu pe in Diona chu amangai tak zetem azot Raspusia in a unaw pa hnen na tangin Katie le Norbita te in dei thu alo shia a athin rim ngei mai rangtaka Giovanni restaurant lampan ngalin an kong kharte chu thin rim zetin avahonga a in kwal vela ma se an lo to lo akarin Norbita te zongin a in khal chuak le ngala chuta kong sir biak in chunga Katie le Norbita te in kis lai avahmu a Katie chu Diona nen an in nei na turatan alo in zirlo kani athil mu awang chuan Raspusia ichu athidanga ama a car po chu asut pha chuti lain Katie chu atlan chuak ngala Norbitan a zui ngal Raspusia ichu manruan nen biagina avaluta ma se amodu te chu an lo le talo Norbitan Katie chu azui ho a aki sawangin ngaidam adila ma se Katie po in adu vereng thu alo shil chumi nu chuan Norbitan Katie paper sign chu inti thei takin alate u naw chu avape a enge inziak a sheder silo in chung alu chuan anupuin thinrim taka lo thuvum thur mai chuan alo nga ka inti pa le ngam taka annu abiak nu chuan arangin tuk veratangin aron khlok chuak le ngal Raspusia ichu pona aron chuakin Katie lem mel chetak asiam chu acid lein Norbitan Katie ahmule ani vai chuan acid chu Katie chantur ani thu in Norbita chu avau lelama Katie ni Diona chu in thena du thu ashila chuta Dionan Katie chu a paper sign chungchang le Norbitan engkim shevek chunga a sign tir thu ashila Katie chu athin ur hle a
Norbita ina avakal ngala paper sign tura athi awangin ahawa achan azot poka Norbitan anupui chu Katie ron khoi turin alo chua kangti ahlau le a ti chuan Raspusia ilaka Katie ven himnan enga ma angai to lo thu shilin dot a shil taringota Katie po chu thinrim takin a hongal Zana chuan Norbita chu aru ka tho chuakin briefcase nen chau khwa chua san atuma ma se Mr. Wongan lo mu in alo danga Norbita chu mipa taka oma athil nei te hum him turin thu arona chu vele Norbitan kudruaka khwa chua san dai atum naril ru chu athaka a mailbox chu hongin letter amu rualin rang takin Katie akol ngala ma se lathin rim reng Katie chuan kol chu aloda mak mai ti chuan Katie ina kal turin chu ngal atuma vanduai khak takin Raspusia ile a unau paten an lo muwa an in nuaya an khar khum ta mak ani atuka chuan Katie le Diona te in neina chim turin mitam tak biak ina an lo pungkhoma reilo te nuwa in neina chu a in tranta chuti lain Norbita po atanna atang chuan engtin tin emo a chuak thei hlo maya rang takin biak in lama a in khal phei ve ngal Big J kan a unau te hnen atang kol dongin Norbita dang turin an chuak ngala Mr. Wangan chung miswal ho plan chu lo sia in Thiandun Lord have mercy ale pop sweet Jesus ate chu in ne na lo ti khotlai turin atia chu vele Thiandun te chu tho chuakin in ne na pot khotlai turin mi puite an lo ti hlimani lelama Raspusia in Norbita chu awa pha a olsam takin akor oma athama biak inala Thiandun ten zai pol te lo din terin tu ma in anrin hlel lo nan zai an lo kai shwaya Raspusia ipoin lo atling takin Norbita chu kongsir lama anor liama nima sela Norbita chu in ne na ti top turin ahun taka biak in chu athleng man ta thawani in ne na chu a object thu soin Katie ahmangai thu chu asoi chuaka chuta Raspusia ipo aron thleng vele a tuntum chu Norbitan patak main alo an khum shepa tin Dionan Katie laka athil thup ten om tak tak te chu asoi chuak boka Diona chuan nupui paruk lai alo nei to a ngai zong dang nei san zelin diklo takin in then na sen so le sum le pai zong zong te chu alak sak ta thina ni Katie Norbita thu soi te chu oi sak lovin in ne na chu achun zoma nima sela Norbita chu ala bei dong biglo Diona nupui hlui te chu kowin Katie po in Diona mizia dik tak chu alo sheta ani chu vele Diona chu biak in atang atlan chuak ngala Norbita po alan umin ahnek thal top maya chuta Raspusia ipo ron lang vele ngalin Norbita mel chu ati chevek man trepa van nei thlak takin Mr. Wongan a fei mor zum tak ken chu Raspusia imonga tak a kho zota rang takin atlan che ngala a u nau te po chu mipuin an khwa tang an chuak ve ngal Katie le ahmangai dik tak Norbita chu lungchim taka in kesin an no panlaya an lo in nei na thingkung hnuai ngeya chuan an in nei ta ani Raspusia ile a u nau pa te po Mexico a pemin an strip club business chu an tan tangeya chuta an den server chu Raspusia ani